ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa itatu saa cia va Kenya ni bindeseo ya kunengelelia Mauvoo alamaika bakwitu ukambani Kenya onde na nthi cianza na indi tunenge utumani wa gwesela itatu kenda imwe itano wambise na Ndeto TV lwa Mauvoo alatu kusomea kione cha umundi na nunu mutiani wa muthiano kwambia muthenyane wa umundi uendea o kana suluiva mutiani museo na indi mentandoni ya mkumukanilia ni Mutongo TV nitawa Steven MUEMA tuna Sharon Ndinda na kunenga Mauvoo kwanzia meko na ani amwe malatu manengete wito alatu kumbanesye ni vamwe na Musumbi William Ruto ease mwaka wa 2025 niwe wa muthia nthi ya Kenya kuthomba mbanza tukabanda situ muundani NMV makanguno meaze sokoni uni kwa thukie siuma suyutu muno silikali tethezia malembe talangi maingi mamo ni maendea kukwatana ukambani ulei na silikali maithelangana tukatetheka ikumbi ya siasa na Archbishop Timothy Ndambuki ease silikali kithia usese imweaniu mutiani wa muthio yikwa na umamai uminwe Vilingi wa Mauvoo. Twambise Musumbi Dr. William Ruto yu asia mwaka wa 2025 niwe kwithiwa wiwa muthia wa nthi ya Kenya kuthoa mbemba kuma nthi cianza nthi ya Kenya ni kwithiwa iyibandea mbemba ciayo kavinani kau Musumbi ni waweta kana itambia ni watete tambia yake ya kuthiuka nthi cikivathukanio asia ndambuka yake ni ya maendeleo na kuikithia nthi ya Kenya ni asonga nambe Lina Musangi na kutwambisa. How are you? Onene ya kanisani wa ACK musini wa Eldoret ni kauntini ya Uasin Gishu kavindani kala kanisa utani ya miaka miongo ina nzinu o dhaithi. Musumbi William Ruto na ula evikite chathini kiini waweta kana kwambia mwakani wa 2025 serikali teka ungamia kuthoa maleunze wa Kenya kwa kila ukuweta kuthoa leu uenda importation serikali taitumia kimanza kia bilioni 500 kila mwaka. Tuko na soko kubwa ya hapa Kenya ambayo we must satisfy our local market first. Nataka mjue hivi, sisi kama Kenya tunaagiza chakula, tunalipa bilioni 500 kila mwaka kuagiza mahindi, sukari, mafuta ya kupikia, edible oil, nini, bilioni 500. Na ni makosa sana, kwa sababu hiyo chakula yote ambayo tunatumia pesa zetu kununua kutoka kwa wakulima wengine tunaweza kuzalisha hapa Kenya na tununue kutoka wakulima wetu. Ninyi mnanielewa? Na ndio sababu na wauliza, na mimi nataka niwapongeze wakulima wa Kenya. The farmers of our country are the greatest patriots of Kenya. Wanajitolea na bidii kwenda shambani. Ruto ni wakulea imimeo veka viukuli kwa kuikithe kana ni maamia uimi wo no kenda maliu amatho wanzi sianza witheni mavando va Kenya vala waweta kana utonya kuikithe kwa kuvanda mbeo ilanzi ovamwe na serikali kuwa mbeo kwi muimi 50 kilos kwa eka moja. Najua mwaka hiyo imepita average ya mahindi kwa gunia moja ni magunia 8 average. Kuna wengine wanapata 5, na wengine wanapata 15 hapo hivi. Lakini average ni 8. Mwaka huu kwa sababu ya mbolea imeenda average 12. Lakini bado wakulima wengi walitumia 1 bag kwa eka moja. Na pengine wakapata half a bag ama eka ingine wakaweka top dressing. Mwaka ujao nataka kila mkulima atumie instead of 50 kilos tuongeze ikuwe 100 kilos ya mbolea. Na hiyo top dressing muongeze tena badala ya 25 kilos muongeze ikuwe 50 kilos.
Mimi nataka average ya mahindi iende from 8 bags to 20 bags. Wachauni wongela kana serikali itaiende kuikia mitalatala ila ya ilenzini wa muvea wa uimino kenda kuikia niyo kitana na iyo wa 40% ya chakula yetu inaharibika baada ya kutolewa shambani kwa sababu ya aflatoxin, hakuna storage mzuri, watu wanaanika barabarani, mahindi inaanikwa everywhere, inaharibika, inapata aflatoxin, tunapoteza. So mwaka huu, wakulima tena mnisikize vizuri, hatutaki muanike mahindi barabarani, hati mnakausha. Pale cereal board, ile mulikuwa mnalipishwa shilingi 300 kukausha mahindi, sasa government of Kenya itawasaidia. Tumepunguza mpaka shilingi 70. Shilingi 70. Ni wasevu sayi kumbula kana kielelo kiake kinene kwithe otambuka nza wa Kenya ni kuikithe kana ni wa manzi enenzi maendeo nenganengelekanyo kana mbea wa enenzi ngilima 350 tameuvikia ukwata mawenzi ya Saudi Arabia kumana na ndambuka siake nzisu valo kuvikia kuikia sayi ya mwiwano uunthi ni wa wiki 3 siukite. Watauna wakule ndongo isi ya makanisa siende na uvoya nzi ii ya kuongela kana fena mivango ila ya ile ya kuikithe kana nzi ii ya Kenya ni ya songa na mbena muno kimaendeo. Kwa mambo ya kahawa, mambo ya chai, pareto, nimekuwa nikiongea na huyu governor wa Elgeyo Marakwet na governor wa Uasin Gishu, mambo ya pareto, tumepanga mambo ya avocado, nimetembea sehemu nyingi. China kwa mfano wamesema sasa watatufungulia soko. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi. Ene musini wa kangundo ne mande kuika ila silikali kongelanga usese kumana na wongele kuwa ungi wasio masokoni kumana na kiyu metao ya kutoa kiyu kikikone mbanange na sio makuwa kindu kilake manengete muisio wa mbanga mali kama imane ama tamene na kumekia muisioni wa kukwata Mauvoo alama umanawa na kiyu kikiko Boniface Mutese yu tueleze. Musi wa kanguno no mwakati wa mezila ya mbevyo na yekwatitwe ende wende na kumbilo ni mathina ukila mwaka chambe na chavata vyo kiwanza cha ukuiwangale kitautomeka yani ndemeli tumaikula kitumike na yuvende na umilo ngei wazu umelaikala nete metaune utoa kiwiki kiko paa kiwanza ni kecha matatu mbe kiwanza kiitomeka mundu matatu yoka na kwithi wakiteo function pe maundu maumilile kiwanza ni kiu maundu mekwa siati ainundu kiu function kwa ndo melilie mambe ya utemba na sindu ila siuma sia ila iseovetie drainage bene wa kiwanza chu na be ando melilie makambe ya okua tulisi alame okua nao no ando ele atatu tulisi metwaba na tuikulia batoneka nundu bena muisio kwa mwene ndi wa kangundo na mwana biashara na siana ila si uthaukia kiwanzani nundu onayu kikita uthaukia siana kiyoka matatu ende mavame wetakana ungei wa zuma ithi wethitu itwewa muthenya kuthiula ungi maenda vekyo ukunikile muvyo na matambia metu kwoza wala mekwatikana mayo ya zuma ithi nengi kusiwa la matonya kwithwa matho wa zuma ila siangewa kiwanzani ki kana mwithuluko mamusi wa kangundo sioma kana nzia ila siesla ndene wa street sia kangundo sioma ni kuetwe na siende na koyo na nitwenda kutumane sio sioya ala mateawa matwa aba na inzia ila mesela kana sia ndo matwa kuungamia siendo isu na kubika bau ninezi wene bamwe pala ndipo ina kuetwe metoke siana isu ni tona ulika metao nesu na tuilika muisione kondu twikulia patoneka siuma isu ala meokua mama andano namo ala meushirikiana namo na kuwa mama andano namo serikali wa ngavana utate na vina uchunguze kiu mitawe kana maimama ngethetie na kuveto siuma maithetwo yumekite nende muisoni na ingi maenende kuvota maimane ya kumatia nambanga na yune muiso munene kwa sanila siithetwo ithaukia kana kuvitela kuukute siuma kiwanzani ki kana tusilani tunini oila nye mwene ninalikite bandu ne bamwe nanga umeako na ndiaona otethio nomwe na ne banalikila na siana sia kangundo KMTC sia umea ndakitali ungi alikobo aumea
na umunthi ninabikiye binda ya kusetambia ya kutema miuga nikiebo ni kwithiwa ni nonie andu maithina na ndineona itambia ona rimwe thineoswa tani mukaji wa Kangundo ningukulia serikali wito wiyumino ikwata na raia nikenda turondomana kindu ki tikisiia ata patoneka twikiwo kinu at least maimazu mamande wondu meamba ulindwa ona etha melindwa na smiti ona etha melindwa achao twambe kumya moisio wa ciana nundu ta iskulu ibingiwe ciana mbingi cietha ithaukia buna ne ulika maimane asu kondu tafadhali twikulia serikali wa county ya Masaku mewe kiyo kitu na maitweka kindu cha muthemba tosu maimasu malindwe nundu wa moisio wa ciana ona yutu nena nitwithitwe na andu maumite andu aima maini bandu atatu pe andu matulipe mundu pe kimwana kina tulikile kokobo pe ungi unaumeiye kuobo nundu wa thina wa maimasu otau maelezekana ingi thina munene kwithwa soko uyu tena nzama ya kuungamia nileta kwatiete thitu ithukuma na matena mundu unengelele mathina ala mekumilite soko uyu wa Kangundo maendekethia voswe matambia makusakuanithwa kana kwetwa nzama nzao letonya uthinikia mathina ala mekwikumbila tandithia no twende na ukulia ngavana ama neati Kangundo ithie tuina kamati ya soko ila yivo ni interim na interim isu nikuite more than 3 years of which interim ile kala 3 to 6 months na either iko ni fame waka na kuthiko changuzi kwa unit ukwenda kwikosa kwani ngavana tutenge muthena wosa kwani tusakuwe chairman wa soko na kamati yake nikana withi andu asu imatona usisi sindu imwe si ukuangwa mithembe su si ukuangwa ata lakini mundu ndatona uma from anywhere from nowhere agatwika na eko sisi chao eko sia ni asindu ona we timu sakuwe timu ikata ondine Masaku Kangundo nyeni tohomboni mutesea Atongoi malembeta ni kibathukanio ni maende kukwata na va Kenya matongoi ni lembeta ya Kisuani Kimani Meru na lembeta ya Western Vau Kambani ngaliko ya Kenya Kwanza na ulei ni maende na kukita na kila muthenya ni bekwisa kubinduka kana baende wa oumubaka usakwani ni munene ikumbi ya siasa na Benjamin Mwaka atongoi na malembeta kivathukanio meonekana kwithwa mombio te ivathukanio sio siaki uteti na kwambisia savali mbia ngwatanio kieleloni kinene cha kuthuia isio sio maendeleo na kwivanga itina wa musumbi ndongana kuthukumwa na kuikithia isio sio sina ngwatanio tathingithika tulikubaliana na nyinyi no siumwa ilivitie ndongoi cia Mombasa sionthe inombio te ivathukanio siaki uteti na kuka vamwe kuswania mwana wa Kisuani kimaendeleo Ndusi ya kiuteti kwa ivinda ya solo na gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho aikomana umbanoni na askali maluto kuma Kisuani ta speaker wa Senate Jeffa Hamason Kingi ati usavani wasiwa vinduka na kutwika umwe wa Mombasa mbe. Tumesema kwamba tutaweka agenda ambayo inamgusa mpwani yoyote kimaendeleo na matarajio yetu na mahitaji yetu katika serikali ya Ruto sahihi President William Ruto. Twende, we have a structured engagement with him on how we can develop the coastal region kimaendeleo. Ona ndongoi siaki mani lasi ngwatanio ni olei ni komanie chumanike kulumililia ngwatanio vamwe nokana kukitia mwana wa mbai ya Mount Kenya na wasia umwe ona kutwika singaliko ni olei. And it is for us to talk about our interests, political, economic, social, cultural, spiritual, and also to unite us so that we solidify our voice. We are talking about the unity of the people of Mount Kenya. Muri baramu muri muoyo Chaloki miai kauta chambie kuya Western ndongo isio ndele si serikali na sia ulehi na onda manganda mazimio kuma kisioniki utetini muvetu tamwandiki mneno wa chama chako kutia mavata madhu kumikotu Francis Atwoli onde mokie vamwe na kuiwa na kuyembe mwano elembeta yanga likosia Western na kumbote iwathukanyo siaki uteti. Our unity is not an option. Our unity must matter.
must count. Nzio tai kwangelekanyo niyo hatongoi kuma kaunti ya Meru ndema nosie. Nongoi kuma kaunti ni siukie vamwe na kumwilela moko Minister wa Mithika Linturi kutuika munenu ambaye mesa nene ya usumbi nokana kuikithia kaunti yo thina atielwe tina kimaendeleo. Tunawaambia wale wote wanasesea wa Meru, wale wanaongea mambo ya Meru, wajue tuko na shimba yetu ambaye ni Mithika Linturi. Hakuna uongozi mwingine tutatambua kama si uongozi wa Mithika Linturi. He is our kingpin, he is our spokesperson wa Meru. He is the elder, the most senior elder wa Meru. Na tumempatia hizo nyasifa sote. Hata ingawa ni waziri, ndio ni waziri wa Kenya, lakini ni msemaji wa Meru. Na yukwa akamba uone wathi mweni vyu hayumbe onde kuma kauntini itatu sia ukamba ni megwa niye kwamba kumba ute vithukanyo sia kiuteti no kana kunena na wasia umwe ni waniula kwanana na mwandiki mukwatanithio wa chama cha UDA muyumbe wa mwala engineer Vincent Musyoka Kwaya muthoche na moko eli na waile kuikiwa vina vyu no kana kuikithia onayomba ya mukamba niona matunda mothukumu wa serikali ya kati. Mathina ma mukamba ala tuwakilisha no mwamwe no tuthukume imwe nikenda wiseithia tuimwe ta atongo yala nyube vile no tu mambe ya kamba maundu masio ma maendeleo ala tusakwete katika National Assembly and the Senate nitumbanite na twikindu kimwe na umwe utwe na uo nitwizi no tutwambe na umwe uo sisi kisiasa. Tunafaa kuelekeza jamii yetu ya Ukambani kwa njia ya amani na njia ambao tuko pamoja. Na nataka kusema ya kwamba sisi tutashikana kabisa na hatutakubali mtu yoyote ataingia katikati yetu. Let us open our eyes, open our hands to receive the current opportunities in our nation. Na tuyuna mentality ya hard to play. Onakula wina ngombe yaku, ngombe zine nga wakitogia. Na ngombe wameneka kitogia na unongelela kawadi kanini unenga aliye donde. Lakini kuwezi kuonga yani ngombe utaneka kitogia, onota minenga neki, noizio umekama yae wakudela katolo kakunga yufanu kakule. Indi wanauwe wavohi kulio dhinene ni va ukamba hatongoi ni meyumbani jine sa kunena nisiangwata niota isio ila inge. Ndongo isi azimio siritu ithingila ni vinda ukamba ukwatane na kielo kimwe kinene cha kumutwiega mutongo wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kukutia usumbi ni kwithwe vinda yake nithianeye yukutongo isi anthi ino woniula withitwe kwa ngaliko himwe wivuthiwa vyu ni ateti ma UDA. Musikae nje ya serikali tena mimi. Mnaumia nje kidogo, si ndio? Tunataka kushikanisha Kenya mzima. Mimi naona tuendelee kuongea lugha moja tena ndio tuweze kuendelea pamoja. Nikikuwa mchache kwa miaka, mimi nilikuwa najua Mount Kenya region na Lower Eastern tulikuwa tunaitana Athoniwa. Mimi nimekuja kuwaambia tunawamiss kama Wathoniwa wetu. Na sisi pia sasa tumechoka kuwa opposition. Tunataka tujipange ili maneno iwe sawa. Lakini kwa sasa hivi jamii ya Wakamba mliambiwa muingie serikali. Hamwezi ingia saa hizi wakati mtu wenyu anaenda kuwa rais. Itawezekana kweli? Tunaambia hata sisi tunapeana jamani. Ni ikumbi la siasa ndilipoti ya Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi. Nye, nito Benjamin Mwaka. Archbishop Dr. Timothy Ndambo kwa kanisa wa ABC ni wakule serikali kusalamu vyane wao usesei kuikithia muo isione ila siende na kwikumbelwa ni uvungulu wa muo enenthi maibithuke wane imama imuno ibindane ye amanyiwa mande na kuika mutiani wa muthia kavindane kaunda mbuki ni wakule musumbi Dr. William Ruto kutumia nzia sionthe kubetanga imama ila siuthenia mwenenthi Dan Mongelano kutwalese. Archbishop Dr. Timothy Ndambo kindane na itina wachathi cha uthaithiva ABC Bomani niwamwetakana nundu wa macha muno kuona imama isiende na uthinia enenthi isione imwe siukaliko wa Rift Valley waivindani amanigwa maikwa kwatiwa kwambisya mundiani chumwaniki ndenda serikali yoveka vyukuli na kumaamania usesei
na kuvetanga mboli lisu katikati wa NND na kwema kuinenga ivinda ya kuyumbani na kusawia ikundi leto na isaudhinya NND vindani ukite. Ivinda ya metiani ni no yumu kwa amwe na ta muno kwe ambaringo na sehemu ila ingi ila siye kumbilitwe ni uvungulu wa Mauvoo na njasya ni kindu cha umacha muno ethiwa tukewa tuitabwa kuuna tukona nthini wa TV tukewa tumeme twitu tukasoma makazeti tuyewa NGSU isukumiwe yaiwa handu asu nao yu ni kulio jimwe na ijo ngwasya Kindiki lani we CS wa internal security ose musimamo na kiningi kulia president sindu siatenga yai nuve ya siya kuoko kwake na yumia mweo na ebinda yune ni seta wa dictator ebinda yu aitwa dictator yobo ayetikela aitwa dictator ambe uklini kindu keunundu kina aibu ya mikola yumite nyumba ekatwika etuma asikale makaya chama hiyo koma nundu ekoma saasiana nundu nukwoswa ndhisu nejiba na kuitwa Kenya kuiliu imagine siana ila inona na waikomete pandu pa masambe wa nyanya musamuti netwe kana kauona trauma ndina uma mwe nikatelemete akili ne anikie ongabika sukulu hata nga tendi masahani ala maile nundu ningukia silikali sisyo ndu kwika okavindani kau ni wenda nzama ila yungamia maundu ma mitiani vanthi ya Kenya NEC ivindani ya umaka mutiani isya mausungio masiani ila sikwikia mitiani mawithi lukoni asu na ilisekana bingi siasyo ni kwatite ukuno na ikatele manika usu aito na kwema kwithiwa na mausungio masyo undu vailite ona marking ya mitiani ya vinda yiu masisi siana isu maikai punish examiners maikai punish nundu meka mate soba na chune kindu serikali ya ile ukisisia muno kondu wau unyibu wa Mauvoo ni kindu kithuku na nthi yaitu yeke kwilekelia mikola uno ugo ngurubu ila yutheni andu takoya Palestina sia Hamas sia mbeleilie na kukuitu no twisi groups undu sia mbelela sia asuma kesi ya yuma nesietwa yo na sia leo siwa sia authirania serikali na sia authirania andu isiwe iko ndroiwe nundu tonyusu tuikuelewa umete ba kana no wa mikola ya nyumba kana mikola yena kuoko kunge kumete bandu bangi ingi ndatumia ivinda yi kumendea ivinda sio amaniwa onthe ala mekwikalela mutiani wa KCPE KCSE undu mwana ala grade 6 onde ndasi na alimu maende na kwatiania na siana isu nikenda kwikithikana ivindani isi ende na kala mutiani siathiwa na ivinda jiane na Mauvoo wakiliko na kuitonthia kwithiwa na mausungio makwaila nina osa mwanyo nikenda nitumane ngethi na sia kumendea anafunzi onthe ala mekwika mitiani ndene wa mitiani yaitu ya kitaifa nimende vindeseo methiwa na Mauvoo na nikenda itina wakwitha na Mauvoo meke mitiani nesa na ngimendea mwathimo ma mwiai ala mailite kumanenga Mauvoo na ngo siuitie na akili siuitie mekenesa ipinda ye ya kwika mitiani. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kuma vanza wa kanisa wa ABC Bomani, kauntini ya Masako. Vatialite masaa mavuthu amanyiwa mambe ya mitiani ya muthenya ene kana ya muthia ene yanda onthe nimendeka maike konie kana kutethesia ung'ei wa mutiani kindu kila kitonya kuvingisa mausungio ma amanyiwa ukulio umwa ni mutavani wa kanisa wa Precious Dominion Kathivo Kitui cha uthulone wa su akaunti niswa Kitui Fesas Malombe kabindane kala watongozi cha thicha uthaithi kanisa ni usu ayenda amanyiwa kwisuviana muno na kumana na maundu mathuku ibindane yime kwika mitiani ya muthia. Honest Machalo.
Motavanya Festus Malombe wa kanisa wa Precious Dominion Kadhivolo kitui cho thilone wasuno amenda onthe na makwati yanda mitianini ya muthia ya mwaka huu nele kwambise wa muthinyani wa uni kwibetanga na siko cia kwenda kutethesia amanywa kwikonya na ung'ei wa motiani usu kindu kila Malombe wawetakana ni mbanga nene na kitonya kwikia amanywa muisio ni munene. Malombe aineneti na wachathi cho thaithi kanisani usu ni wawetakana vena vato wa amanywa kunengwa mwanya meke mitiani yo mateo vingiswa ni mundu. Kweli wana matatu maingi asijamwe alimu wanapata kuzi kana kuika mutiani makona kana makondo kwa samana wako maazia mwana wake huyu mwana wake wewa na skulu yake wewa tawezi yake tena twili wetu alimu mana atensi ya uoho na ituase tuatete ya wito ya ulo wepo ni wasiana situ kwa mutiani mana kwa mungu kwa mutiani. Cheating will never help anyone. Yani ukenga ndio wa mitiani kuiteza sema mbona wiba na wiba ateza mbona wiba. Ingi Malombe no amenda amanywa kwisovya muno vindani mokwambisya mitiani yona kwithia na wikiku wa kwikanese tino kumbanywa ni alimu mokwa evinda iasam. Kama wiba witu ndio twiko no siko ila sana na maisha ila sitoka wana ya mwana maisha ukele na ukausi wanapoachia na iba kwa tumeendea useo tumeendea ukio na useo idiote na kwa mambo ya tuma moja tuliwe tutoka hivi wa kutoka kusubia moyo wa Kenya ndio ile kusubikite na mea ila hivi wao ila kupitia Wanawiyo wa Malombe no amenda amanywala mavingita maskulu asiku masuvya kwa vanene vindani makwithia musi kwa ilungu iasa imenda asiku lea kulecha amanywa asundi kwikala na mama masia iti kwa vanene. Asiana ni yeskulu atuithi wanasyo ibida odiasa nenda kwa samwana niwete kwa simaitu tuithi wei na kidido cha kusuvya asiana situ miengi isu ili na suma ili latu na nasyo tuithi wei nithi alimu atukithi wa nithi aseri atukithi ai asero asiana situ no wa kwenda ibida yuno ya asa ni maneka ile skulu aende no wa kwenda mwalimu anaona wewe yu ni kete ya Mutiani wambise wa muthinyani wa uneti na wamanywa aya kumbanywa kwikalila mutiani wone alimu muminukilioni wa chumwa ki siasa minga nende wamo mana kwati nesama kwa na mawio if you are interested na masiana sia now Tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Mauvoo Onesmus medusha udhio mwone wa udhio mwone mukube na mboso mama otumani lea tatu kusila ili tetu kende muitana Mutongo TV Kenya ni amani yobo wa mauneni mamu Sumbiruto yu leune na eno sinema ingi mbona adhanie mauta makathe ya na meka kwambata sinema siyake no nginya mwakani wangilile miongwele na Monza Anthony Maua mbone Mutongo TV ni mwendea mutiani musio my daughter June mutheu pamwe na candidates yo this yanzo ni primary school Jeremiah Kitili ni Githurai 44 na Mutongo TV Emily Kuma Kibwezi ni kwatese mutiani musio Kilungu primary school success ni muvena ndaili tito ukende muitano ambisi ya Nandero TV otumani mukube Mutongo TV ni metandaoni ni tusioke zaidi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil.
For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Ni twasogethia muno museisia obisa wa maundu ma ciana sub county ya Kibwezi Stephen Jenga ni wathuthia sei kutume busoji amanywa memesine kwikala nthina mo kumata maundune ma metuo na mekalile kwa ilia unewo ainena na ndikima Mauvoo Jenga easekana si mailete kwikiwa ndhoni kutasiana sio ayase silikali na yekite metala tala yemwanya kuosia matambia ala mena metuo mithuku Ken. Inena na andiki ma Mauvoo Jenga ni wenda siku idho mustalini wambe kwikonya maundune makonya siana sio molotola walite kisomoni vamwena metuo aiweta mena kianda kinene kwika kekwa kunenga maniwa ama udhuloko mailu makusoma memesi na wengi komata. Wazazi, ningetaka kuambia msiogope watoto. Maana watoto wamekuwa wakubwa, wamekuwa na kipimo kikubwa, wewe unafikiria yule mtoto anaelewa. Kumbe huyo mtoto hakuna kitu anajua. Kwa hivyo ni shughuli yako mzazi, ni kazi yako mzazi kuweza kusaidia yule mtoto, kuhamasisha yule mtoto ili aweze kukaa vile inavyotakikana. Na ile kitu inaweza kumweka pale nyumbani. Sio kazi peke yake ya nyumbani, lakini pia umkumbushe ya kwamba pia masomo aendelee nayo akiwa pale nyumbani. Maana akiacha ile masomo atakuja kusahau na kujiingiza katika mambo ambayo sio mazuri, ambayo itamletea maneno mengine ambayo haitamsaidia maishani. Njengo ingi wetu thukumiwa vakufika tu wa serikali ya kati na mevengi kifadho kwenye takukunita njeki kawako ukitana na siku siya na mawe kimevai kwa vanene. Tukikutana pamoja, tunapata zile habari, tunazileta pamoja na tunajua vile tunaweza tunatengeneza jinsi ama mbinu ya kuweza kuhamasisha mambo ya watoto katika sub-county yetu. Kwa kithekini chaila kisione Njenga yumbulata methi temena uthukumwa vakuvina maofisa kivetho kwenye isione sia ndoani maofisa lama kuna alivoti sika wetaisi akitika mono kwa asiana na mwaitu na wengi kwiki ya kithito kuikithia kana lasi ya mekumbila ni makwata akim. Cases ama habari ya udhumiaji ya watoto ikiletwa kwao, hawa ndio wanatupatia hiyo habari. Hawa ndio wamepata mafunzo hata ya kuweza kufanya ile kitu inaitwa reporting ama kuleta habari kwa hospitali ama kwa polisi wakati mtoto amedhulumiwa. Nilivoti ya Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Yeneta wa Ken Mulinge. Na ni Mauvoo asu Ken ni matweze muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni waza itatu nita wa Stephen Mwema tuina Sharon Ndindani wonengelelia Mauvoo kwanza meko ni utia ndine wa kilungu cha ikombe ya siasa na Erastus kithuku anzomo na aini make ni mabikie studio kwa uti na vindete yaza kipindi kiu ni chukite tukomana lengi kanane kwa